ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms hop ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise. Ka Shillong Labet ka belong ka kinhon ni lekai basketball jki kinthai ka balami khmat ika jila meghalaya ka lumpong lekai Winter Challengers Girls Basketball Tournament 2020 ka belong hanong ba dipu jong ka jila Assam ka layo ara ka nam Lahduh dak ba pinglem nendang lod ik kinhon ni lekai nadu bala sedang ka jingkhon tat hadu bandapoi ha ka jingkhon final ha ka ni ka lumpong lekai ka balai singilenter bala pelong dak ka Nihang Basketball Club Assam kabel sedang naduk arp nyau terek bat pun pat haduk arp kendai terek nok pra arajar atho ka Shillong Labet apok jingelam jong coach usan judas kalala ban perliem ya ki wei pat ki kenhon ki ba kalaya kon persya naduk kesngi benengkong tak naduk ki kalaya kon jong kesngi ka bakhadu dah kini jing job ka samla lari hon warjeri kalayok Korea kusnam MVP nang tadi ya ka kusnam best defensive player bat ya kusnam best player kat ba kasamla Yairi S Sangma bat kasamla Caroline Kharpuri kila yok Korea kusnam best player I'm so sorry, honey. Ada hands up. Ini. Ya.